Mbahaye ikaze by'umwihariko mu kiganiro nahaye umutwe ugira uti Amerika ikomeje kurindagiza u Rwanda na Kongo. Gute rero? Amerika ikomeje kurindagiza ibihugu byombi kuko nujya kureba uraza gusanga yaba u Rwanda yaba na Kongo bihora bihamagazwa nk'abana imbere ya Amerika nimwitabe nimuze bakagenda. Ariko wajya kureba ugasanga icyavuye muri bya biganiro cyangwa se muri kwa guhamagazwa nta kintu gifatika cyavuyemo. Reka mbanze nce ku kinyamakuru BBC. Kuri BBC ndumva ariho nagerageje kubona inkuru ivuga ko reka nyirebe. Hari inkuru nabonye kuri BBC ivuga ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse mu biganiro byabayeho cyangwa se mu byaganiriweho harimo no kureba uburyo u Rwanda rwakura ingabo zarwo muri Kongo, ariko rukanakuraho n'ingamba z'ubwirinzi, cyo kimwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igomba gushyira imbaraga mu gusenya umutwe wa FDLR. Kamanzi nsomeye inkuru. Washington DC yicaje Kigali na Kinshasa ibasaba kubahiriza amasezerano y'amahoro. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko kuwa kabiri no kuwa gatatu yahuje intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington zikemeranya gutera intambwe zifatika mu gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro yasinye umwaka ushize muri uwo mujyi. Mu itangazo Washington ivuga ko RDC n'u Rwanda byumvikanye ku bikorwa birimo ingamba zo gufatanya kubahiriza ubusugire n'imbibi z'ubutaka za buri gihugu. Kantu ingamba zo gufatanya kubahiriza ubusugire n'imbibi za buri gihugu, kuko akenshi ukunze gusanga ikintu cy'ingamba n'intuza mbega no kuvuga ati igihugu cyawe ni kiriya nanjye cyanjye ni iki. Ku Rwanda rero ingengabihe yo guhagarika ibikorwa by'ingabo, gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu bice by'ubutaka bwa Kongo, bango ibikorwa byose by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo bigahagarara, ndetse yewe na bya bintu byitwa ingamba z'ubwirinzi nabyo bikagira gute bigakurwaho. Kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa bishyizwemo imbaraga kandi bigendeye ku ngengabihe byo kurandura umutwe wa FDLR no kurengera abasivili. Izi ni ingingo zigera hafi kuri 3 nini cyane zaganiriweho kuri iyi minsi ibiri yose kugira ngo barebe uburyo hagarurwa amahoro muri biriya bice byo muri Kongo. Izi ngingo nizo hanini zari zemeranyijwe mu masezerano yasinywe muri Nyakanga ishize, akemezwa n'abakuru b'ibihugu byombi mu kubaza ku itariki 4 i Washington, ariko ntatanga umusaruro. Leta y'u Rwanda ishinjwa gufasha umutwe wa M23 wigarura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, naho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igashinjwa gufatanya n'umutwe wa FDLR, uwo Kigali ivuga ko uteye akaga ku mutekano w'u Rwanda. Iki gitutu gishya cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bihugu byombi gikurikiye ibihano ziheruka gufatira igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu bagikuriye by'umwihariko. Aha rero niho nshaka gushinga rujori. Nujya kureba nushaka unafate byo twanafata n'ibinyamakuru bigeze hafi kuri 5 byagiye bigaruka kuri iyi nkuru, yaba Bloomberg yaba n'ibindi bitandukanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byemeranyijwe kugabanya umwuka mubi wari uri hagati yabyo mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yari yarasinyweho umwaka ushize ku bufasha bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Abayobozi b'ibihugu byombi bemeranyijwe ingamba zifatika zigamijwe kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara imaze igihe. Ibi byabereye mu biganiro byahuje izi mpande zombi ku itariki 17 uko nari maze kubivuga. Nta bintu bitatu nababwiye bigomba kubahirizwa: kwiyemeza, kubahana no kubahiriza ubusugire n'imbibi z'ibihugu byombi, gukuraho ingabo cyangwa ingamba z'ubwirinzi bw'u Rwanda bwashyize mu bice bya Kongo. Aya masezerano aje nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano ingabo z'u Rwanda ndetse
na bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo kubera gufasha AFC M23. U Rwanda ruvuga ko ibyo bihano byirengagije uruhande rumwe gusa mu masezerano ya Washington yasinywe muri Kuboza. Ku rundi ruhande, leta ya Kongo yakomeje gukorana n'umutwe wa FDLR mu kurwanya M23 nubwo yari yarasezeranyije muri aya masezerano ko izahagarika uwo mutwe nk'uko raporo y'impuguke za Loni zibivuga. Byongeye kandi ko yemeye kongera imbaraga mu kurwanya FDLR no kurinda abasivili. Ariko ugiye kureba guhera mu mwaka wa 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bamwe mu bagizemo uruhare bahungiye muri Kongo bashinga umutwe wa FDLR. U Rwanda ruvuga ko uwo mutwe ushyira mu kaga umutekano w'igihugu. Naho muri Kongo hari n'undi mutwe witwa M23 ushinjwa gufashwa n'u Rwanda. Ngere ikintu ushaka kuvuga kuri ibi bintu mwakunze kumva, mu by'ukuri ugiye kureba uraza gusanga ibivugwa ibyo Washington n'ibindi bimera nk'aho bisibanganya ibyagiye byo twari tuzi, byagiye tumenywa byo kuba u Rwanda AFC M23 iri kurwanira uburenganzira bwabo n'ibindi bitandukanye. Ahubwo biragaragara ko AFC M23 iri kurwana ku mutekano w'u Rwanda kurusha uko yarwana mu gushaka uburyo yarengera inyungu z'abatutsi n'abandi bose bagira gute bavuga ikinyarwanda muri biriya bice. Kuko nujya kureba uraza gusanga mu by'ukuri, kuko iyi ntambara igitangira twari tuzi ko AFC M23 iri kurwanira abavuga ikinyarwanda, birakomeza ati no kurengera abatutsi, biragerera bongeramo n'abanyamurenge, birakomeza uko nguko. Bukeye bibi by'amabuye y'agaciro, bukeye biba noneho hagati y'u Rwanda na FDLR. Ati M23 yajya kuvuga ngo FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda, birangira icyari kuba noneho kirengera aba muri M23 kibaye kirengera u Rwanda, bituma u Rwanda rwisanga, ndetse by'umwariko icyo M23 iri kurwanya ari nacyo u Rwanda rurwanya, bituma u Rwanda rwisanga rwabaye ally cyangwa se rwabaye inshuti y'akadasohoka ya M23, ndetse binatuma n'igisirikare cy'u Rwanda kinahanwa muri ubwo buryo n'ibindi bitandukanye. Ariko nujya kureba uraza gusanga mu by'ukuri ikibazo gihari, Amerika iri kurindagiza ibihugu byombi, ibihugu by'u Rwanda na Kongo. Impamvu iri kubirindagiza, Amerika ibishatse yararangije iyi ntambara mu gitondo cyo ruturuturu, ni telefone imwe gusa yakoresha iyi ntambara igahagarara. Ariko biragaragara ko abanyamerika bafite inyungu cyane muri uru rugamba ruri kubera muri Kongo, bafite inyungu cyane mu makimbirane abera mu burasirazuba bwa Kongo, kuko abanyamerika baza kuba badafitemo inyungu uyu munsi wa none ntabwo intambara ari kuba ikiri kuba. Kuko niba witegereza neza, Kongo yavuze ati kugira twe tubone amahoro, Amerika turagwereza amabuye y'agaciro kacu. Amerika ati nimuzane rwose, Trump yagiye hangara n'igamba ati tugiye gukora amabateri, baduhaye amabuye, batwinginze n'ibiki. Ariko ntabwo intambara ihagaze. Amasezerano ya Washington yatsinzwe ku itariki hagati y'abayobozi babiri bakuru b'ibihugu bibiri, u Rwanda na Kongo. Ntabwo intambara ihagaze. Hano harimo ikintu gikomeye cyane, nuko harimo ikintu cyitwa FDLR na M23. Iyi mitwe yose yitwaje intwaro hagati ya M23 na M23 ndetse na FDLR nibo babayihwa rikomeye cyane hagati y'ibihugu byombi, y'u Rwanda na Kongo. Kuko AFC M23 cyangwa se M23 bivugwa ko ishyigikirwa n'u Rwanda, u Rwanda ntabwo rwakwemera kwitandukanya nayo bitewe n'uko ruzi neza ko M23 rufatiye runini cyane mu bice byose igenzura. Ikindi, FDLR leta ya Kinshasa ntabwo yakwemera kwitandukanya na FARDC, nako na FDLR leta ya Kinshasa ntabwo yakwemera kwitandukanya na FDLR kuko izi neza ko ariyo nayo irufatiye runini cyane, bitewe n'uko abasirikare benshi bari elite n'abandi batandukanye bari mu gisirikare cya FARDC bayifashije guhangana ndetse no guhashya kugira ngo AFC M23 idakomeza guprogressa n'ahandi hatandukanye.
nubwo twabonye wenda imbaraga za M23 ari nyinshi cyane kugeza no ku kigero cy'uko aho badashaka aho badafite niho batashatse kuhafata, kuko nimba ujye kureba uyu munsi wa none bari mu nzara za Uvira, basa n'abantu bari kureba mu biro bya Perusi nimba ari Perusi wa guverineri wa Sud Kivu. Ni uburenganzira bwo, no mu gitondo babyuka mu gitondo bafata Uvira. Impamvu batari kwifata n'ubushake bwabo, ariko mwarabibonye iyo hagize ikintu gihamagaza muri Amerika M23 ishaka uburyo yegera Uvira. Mwarabibonye amasezerano Washington arasinywe, Uvira irafatwa. Washington ihamagaje ibihugu byombi, Uvira irasatirwa ndetse kugera ku kigero cy'uko ikikango cyatangiye kurimba ko bashobora kuyifata. Rero mu by'ukuri Amerika iri kujujubya, Amerika isa naho mbega iri gukina umukino wa chess kuri bino bihugu byombi, kandi biragaragara ko Amerika izi ikiri gukina muri kano karere k'ibiyaga bigari, isa naho ari ibintu iri gutinza, ifite ibintu iri kugenda itinza, hari ibindi bintu ikeneye kurushaho ibyo abantu batekereza. Kuko ntabwo wambwira ngo intambara Amerika ivuga yahagaritse zigera hafi muri 7, yananiwe intambara ya Kongo kandi hori ivuga ngo yarayihagaritse imyaka 30, yari imaze imyaka 30 hagati y'u Rwanda na Kongo. Iyo ntambara bahora bavuga bahagaritse ni iyihe, mu gihe kugeza uyu munsi wa none amabomba kivuga, mu gihe kugeza umunsi wa none bigaragara ko mu by'ukuri nta gusinzira, nta kugira Minembwe n'ahandi Uvira ahatandukanye hose amabombe yirirwa akubita ku mitwe y'abantu. Ni ikintu bigaragara ko Kinshasa na Kigali cyangwa se n'u Rwanda basa n'abantu nabo ubwabo batazi ufite vora bino bintu. Kuko niba Amerika ari ifite vora ikaba idashaka kuyirekura ngo ibwire ati intambara irahagaze irangire burundu, abataha batahe, amahoro ahinde muri Kongo, niba ari abataha batahe, niba ari izo ngamba z'ubwirinzi u Rwanda ruvuga rwashyizeho kugira ngo Kongo ikomeze ihungabane, niba ari ubwo bwirinzi yashyizeho cyangwa se niba ari ibintu FDLR yari isanzwe ihereza Kongo n'ibindi, kuki Kongo idasenye FDLR? Ubundi Kongo gusenya FDLR bisaba iki? Ese ubundi u Rwanda rwo guhagarika kuvana ingabo muri Kongo cyangwa gukora ubwo bwirinzi bisaba iki? Ibyo ni byo bintu bikomeye cyane muri no rugamba, kuko ubundi uramutse umenya aho ruzingiye cyangwa se aho ipfundo riri, byakoroha cyane kugira ngo urugamba ruhite ruhagarara. Kuko abanyamerika nk'abantu bazi ipfundo aho riri, ntabwo bashobora guhita baripfundura none aha ngaha batarabona icyo bashaka cyangwa se bataragera ku ntego yabo. Nababwira ko intambara ifite intego nini cyane, ndetse iyo ntego nini cyane inakubiyemo ibintu byinshi, birimo no kuvuga ngo ese ubundi nituramuka turetse intambara ko igahagarara cyangwa ikarangira tuzungukira. Ese nituramuka twemeye ko amabuye y'agaciro bayaduhereza tudafite abantu bayarinda, ko tuzireza ko M23 yayarinda kurinda tugezeho neza mu mutekano. Ntekereza ko ari cyo kintu kugeza uyu munsi wa none kikiziritse intambara. Uko ujya kuvanga amasezerano ngo basinye bazasubira bakomeze basinye bafata ibihano, numvishe Nduhungire muri buka ijambo yavuze. Nduhungire yavuze ijambo ryiza cyane ati ngewe niba koko ibihano ari cyo kintu bafatira u Rwanda, ari cyo kintu cyatanga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, je signerai demain. Ndabyuka mu gitondo nsinye. Rero ni ibintu kugeza umwanya bikirimo igihu gikomeye cyane, ndetse bitanagaragara ngo birakemuka gute. Ninde uzatanga amahoro ku banyekongo? Ninde uzatuma abanyamurenge b'iminembwe batuza? Ninde uzatuma amahoro agaragara muri Kongo? Kuko nujya kureba uraza gusanga ibintu bisa naho bishadabangana kweri mugana abantu bajya bavuga igiswahili cy'intuza cy'ikinyarwanda birishadabangana naho bundi. Kuko niba kugeza uyu munsi wa none Kinshasa iri kuvuga uti twebwe mwaraduteye, u Rwanda rwo ati hoya mwebwe mukora ntabwo n'abantu bashaka kudutera, mwebwe mukora n'abantu babi bashaka kudutera. Reka twihute cyane. Ibikorwa byo kwishyikiriza ubutegetsi cyangwa se icyo bita raditions nibyo bibaye mu gihe umutekano ukomeje kuba muke cyane
aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano kubera igitutu gikomeye cya gisirikare no kubaho nabi mu mitwe yabo. Bamwe mu bahoze ari inyeshyamba bahisemo kwishyikiriza ingabo za leta kugira ngo barokoke ayo makuba. Aha turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bahoze ari abarwanyi berekanywe ku mugaragaro imikenke, bakirwa na Colonel Apollo Bangala Michel, usanzwe ari umuyobozi w'agateganyo w'ibikorwa bya gisirikare bya Skola 2 Sud muri Kivu y'Amajyepfo. Benshi muri bo baturutse mu Minembwe Centre kandi bashyikirije ingabo za leta intwaro zitandukanye zirimo imbunda za AK47, mitrailleuse yo mu bwoko bwa PKM na roketi yo mu bwoko bwa RPG 7. Ibi bigaragaza ko bari bafite umuhati ukomeye mu mirwano yabaye mbere, nk'uko byatangajwe na Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan uvugira ibikorwa bya Skola 2. Kwishyikiriza ubutegetsi biterwa n'impamvu ebyiri zikomeye: igitutu cya gisirikare cyashyizweho n'ingabo za leta ya Kongo n'amakimbirane n'ibibazo byo mu mitwe y'imbere mu inyeshyamba. Inyeshyamba zimwe zatangiye kwishyikiriza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko nk'abantu bo muri Minembwe mu bantu bita za Mikenke, kuko nabavuga ko Mikenke iri kugenzurwa na FARDC. Bamwe muri bo barwanyi bavuga ko bavuye mu mitwe yitwaje intwaro kubera ubuzima bubi n'imibereho igoye cyane ndetse n'ifatwa nabi bari guhura nayo. Hari uwagize ati hari abavuga ko bavuye mu inyeshyamba kubera ubuzima bubi n'imibereho ibagoye cyane. Ku bijyanye n'umutekano, ibi bibaye mu gihe intara ya Kivu y'Amajyepfo ikomeje kuba mu bibazo by'umutekano muke. Ingabo za Kongo zikomeje gushinja umutwe wa M23 zivuga ko ufashwa n'u Rwanda gukomeza kugaba ibitero no kurenga ku masezerano y'agahenge yo guhagarika imirwano, nubwo hari ibiganiro bya diplomasi biri kuba. Ku ruhande rw'ingabo za leta buvuga ko uku kwishyikiriza kw'abarwanyi benshi kugaragaza ko intege nke n'ihungabana byatangiye gufata abarwanyi b'inyeshyamba cyane cyane kubera ibikorwa bya gisirikare bikomeje kubababaza. FARDC ivuga ko yiyemeje gukomeza guharanira kugarura ubutegetsi bwa leta mu bice byose no guca burundu ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro muri ako karere. Ibi nibyo nsomye ku kinyamakuru bita Beto, kinyamakuru Beto. Kugeza ubu nuko byifashe. Plateau de Fizi, une vingtaine de combattants issus d'alliance AFC/M23 et des groupes armés Twirwaneho ont fait défection marquant un nouveau revers pour ce mouvement actif dans l'est du pays. Bivuze iki? Bivuze ngo muri Fizi abagera muri za 20 babarwanye ba AFC/M23 ndetse nabo muri Twirwaneho bishyikirije FARDC ati nyamuneka nimutwakire, twebwe turabona bitugoye kukumenya turwana kandi dushonje n'ibindi bitandukanye. Iki kintu rero mu by'ukuri nicyo nandi kugaruka mvuga nti mu gihe cyose hataraboneka ingamba zifatika zo gukemura ikibazo cya Kongo mu buryo burambye, izi ntambara ntabwo tuzahora twumva ngo barazihagaritse, ariko zahagaritswe nande? Ninde wazihagaritse? Ko Trump ahora avuga ngo yahagaritse intambara ya Kongo n'u Rwanda, ariko n'ubundi bikahora ari hasi no hejuru, mbirimbiri. Imbirimbiri ntabwo ikibazo kirakemuka kugeza uyu munsi wa none. Navuga ngo mu by'ukuri Amerika iri kurindagiza u Rwanda na Kongo. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka mu matwi yanyu. Nge ndi Fredo cyangwa se Ntakirutimana Alfred. Ibi byo nakagaruka cyane hano kuri Ngwino TV.